Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Kawai kali kepada registration number ML05U 8619 kepada kali kepada kam di Pulit kalau Shah lun mau minta kemiat kakak tahu teri unai lar arhajar arhuai Jaïaw Pdeng bat kini kejingja kalau jah kapor kendai BJA hadu bapemi ekni kubor ompat shim layok jingtip laki don em ki bamensau hendai lai i yaki helmet jong ki Pulit ki badan Pdeng surong.